Ngiye kwirirwa abakunzi ba Kivu News Official TV 5/5. Aya ni amakuru yihutirwa. Abantu mwakomeje guhakana yuko M23 itazacira ababyeyi bayo. Tugiye kubahereza inkuru y'umuvugizi wa M23 yagiranye n'ibitangazamakuru. Muri aya makuru kandi niho umuvugizi wa M23 yongeye kugaruka ku bijyanye no gutaha kw'impunzi. Agirambo abenshi barimo bizi yuko M23 irwanira gucyura impunzi ababyeyi babo ndetse n'imiryango yabo muri rusange. Rero kuri uyu munsi nibwo uyu muvugizi wayo yabashwe n'umunyamakuru wa TV10 amusobanurira ko intego ya mbere nyamukuru icyama cya M23 kigiye gukora ko ari ugucyura ababyeyi babo. Mureke tumukurikirane. Kano muri Kinshasa ariko tugaruke n'iwacu mu burasirazuba nabwo ducunge umutekano w'abaturage ndetse n'impunzi zacu zimaze imyaka 30 hanze y'igihugu nazo zitahuke. Ku rugamba rwa tekinike byari bihagaze gute? Urumva gutsinda Sadeke mugatsinda ba mercenaires ndetse Monisco nayo iraho ngaho imitwe ya Wazalendo mugatsinda n'igisirikare. Urumva ni abantu benshi bateraniye imitwe ndetse n'ibihugu. Byari bimeze gute? Mutubwire n'imbogamizi wenda aho ngaho ku rugamba rwa gisirikare rimwe na rimwe ntabwo babizi, wenda mwatunyura mu gace mu mayange ntabwo byose mwabivuga. Urumva ryari ihuriro rikomeye cyane y'abantu benshi baraduteraga kuko bakaza ari benshi, ariko twebwe impamvu yacu niyo yadufashaga kugira ngo tubatsinde tutsinde urugamba. Urumva dufite impamvu ikomeye, dufite ukuri muri intambara turwanira, turashaka gusubira iwacu muri gakondo yacu. Urumva ahantu hose turwanira, urumva amazina muri ururimi ndi kubaganirizamo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga niba data n'abasogokuru bagiye baha ayo mazina. Imisozi, imigezi, Ikivu, ibiki byose n'amazina y'Ikinyarwanda. Rero ni gakondo yacu, ntabwo yashidikanya. Urumva niyo ukubise muri Google Map ukavuga ngo hehe Inyamitaba, baragenda bakakwereka muri Masisi. Urumva ni twebwe iyo bakubwiye Imatembe nta rundi rurimi. Iyo bakubwiye Nyiragongo nta rundi rurimi ku isi rubamo icyo kintu cya Nyira uretse Ikinyarwanda. Rero ndetse twayihise ni iwacu, gakondo yacu, nta muntu n'umwe wakwiha uburenganzira bwo kudukura muri gakondo yacu. Ubu rero twagarutse turi iwacu, abaturage baratwishimiye cyane. Habonye ko twaramukanyaga na bari abantu bose turaziranye, abo banyamakuru mwabonaga hari bati karibu ikaze, turishimye kubona muje. N'abaturage ejo bari bishimye